10 сентябр дар майдони нишони давлатӣ ба ифтихори ҷашни бузурги миллӣ сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе барои сокинону меҳмонони пойтахт барномаи бошукӯҳ ва рангини ҳунарӣ иборат аз суруду мусиқӣ, рақсу бозӣ ва шоу барномаи дронҳо бо намоиши 13 элементи нави ҷаззобу диданӣ баргузор гардид. Дар чорабинии мазкур шумораи зиёди сокинони пойтахт ва меҳмонони хориҷӣ ширкат намуданд. Мавриди зикр аст ки имсол мардуми шарафманд ва тамаддунсози тоҷик сисолагии истиқлолияти давлатиро бо дастовардҳои арзандаи меҳнатӣ таҷлил намуданд. Тантанаҳои асосии идона ба ифтихори ин санаи муҳим ҳанӯз 7 сентябри соли 2021 бо баргузории паради ҳарбӣ бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ оғоз гардида буд. 8 сентябр дар коғи Борбад бо иштироки президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷамъомади тантанавӣ баргузор шуд. 9 сентябр дар майдони марказии пойтахт бо иштироки сарвари давлат ва раиси шаҳри Душанбе бо ширкати беш аз 30 000 нафар сокинони пойтахт, намояндагони сохторҳои давлатӣ ва донишҷӯёни хонандагон роҳпаймоии осоишта ва бегоҳии рӯзи 9 сентябр дар наврӯзгоҳи пойтахт чорабинии бошукӯҳи фарҳангӣ доир гардид. маҳз бо ташаббуси бевоситаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ имсол чорабинии ҷашнӣ дар наврӯзгоҳи пойтахт бахшида ба 30-умин солгарди истиқлоли кишвар дар сатҳу сифати нав ва бо истифода аз технологияи муосир ҷашн гирифта шуд, ки аз ҷониби меҳмонон, сокинон ва иштирокчиёни чорабинӣ хеле хубу хуш пазируфта шуд. Чорабинии имрӯза идомаи тантанаҳои идонаи ҷашни истиқлоли ватан буда, дар майдони нишони давлатӣ сокинони шукргузори пойтахт ва меҳмононро ба ҳам овард. Тавре иттилоъ додем, сокинони пойтахт солҳои охир бо ҷонибдорӣ аз сиёсати созандаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таҳти сарварии роҳбари ҷавону кордон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба дастовардҳои арзанда ноил гардиданд. Шаҳри Душанбе ҳамчун пойтахти ватани соҳиби истиқлоламон сол ба сол рушд карда истодааст. қобили зикр аст ки давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ дар мамлакат ба хусус пойтахти кишвар шаҳри Душанбе бо ташаббуси бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҷонибдории раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ корҳои бесобиқаи ободониву бунёдкорӣ дар ҳама самту соҳаҳо ба таври густурда ба анҷом расонда шуд, ки ин боиси сарфарозии ҳар як сокини кишвар мебошад. Дар шаҳр дар баробари бунёди иншооти муҳими инфрасохтори пойтахт ба масъалаи сохтмон ва таъсиси муассисаҳои таълимии наву замонавӣ ва ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мегардад. Танҳо таи солҳои 2017-2020 дар шаҳри Душанбе бо харҷи зиёда аз 450 миллион сомонӣ 24 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ барои 31 000 ҷойи нишаст ва 9 муассисаи таҳсилоти томактабӣ барои қариб 2000 кӯдак бунёд гардидааст. Илова бар ин дар доираи нақшаи чорабиниҳо ба ифтихори 30-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Душанбе бунёди 19 муассисаи таҳсилоти умумӣ бо зиёда аз 41 000 ҷойи нишаст ва сохтмони 7 муассисаи таҳсилоти томактабӣ барои 1900 кӯдак идома дорад. Роҳбарият ва сокинони шаҳри Душанбе дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар ба истиқболи ҷашни мубораку муқаддаси 30-солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон нақшаҳои азими созандаро амалӣ намуда то ба имрӯз беш аз 250 иншооти нави иҷтимоиву истеҳсолӣ аз ҷумла 57 корхонаи муосири саноатиро бунёд карда ба истифода супориданд. Дар пайи сохтмонҳо ва ободкориҳои хеле зиёди шаҳри Душанбе маркази бузурги сиёсиву фарҳангӣ ва илму маданият шуд. Бо ибтикори роҳбарияти кишвар дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе даҳҳо маротиба чорабиниҳои сатҳи ҷаҳонӣ баргузор шуданд. дар ин гуна ҳолатҳо мардуми ҷаҳон шоҳии мизбонии беҳтарини Душанбе шудаву аз шеваи ободкорӣ, меҳмондорӣ ва ташкилотчигии тоҷикон ба ҳайрат омаданд. Дигаргуниҳои ҷиддии осоишу ободӣ ва шоҳкориҳои Душанбе боис шуд ва пойтахти Тоҷикистон дар арзаи ҷаҳонӣ маҳбубияти зиёдеро соҳиб гашт. Ҳамин тавр соли 2004 аз ҷониби ЮНЕСКО ба шаҳри Душанбе ҷоизаи шаҳри сулҳ барои таҳкими сулҳ ва арзишҳои башарӣ ва такроран соли 2016 аз ҷониби бунёди роҳи абрешим барои таъмини суботу оромӣ, амнияту ҳамзистии осоиштаи қишрҳои ҷомеаву адён ва рушди бомароми иқтисодиву иҷтимоӣ бо ин ҷоиза
سرفراز گردانده شد. در برابر این شهر دوشنبه از طرف سازمان و نشریه‌های بین‌المللی همچون شهری برای صفت تیرماه جالبترین، برای سفر بهاری جالبترین و شهر امن‌ترین در جهان اعتراف شده. سال 2017 در قطار 20 شهر تماشاباب قطعه آسیا حسابیده شد. اینچنین دوام سالهای 2020-2021 دوشنبه پایتخت سیاحی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و سال 2021 پایتخت فرهنگی اتحاد دولت‌های مستقل اعلان کرده شد. برنامه رنگین امروزه به افتخار جشن بزرگ ملی 30 سالگی استقلال دولتی که از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه برگزار شد، بسیار با شکوه و خاطرمان بود. در برنامه هنری از جانب هنرمندان کشور و سراینده‌های با استعداد خارج کشور، سرود و ترانه‌های ترنم کننده صلح و وحدت، دوستی، بزرگی سرزمین اجدادی و درباره تلاش‌ها و تشبس‌های پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در راه بنیاد جامعه آباد و آسوده صدا دادند.
در سراسر تاجیکستان عزیزمون تانتناهای ادامه بخشیده به جشن سالگی استقلال دولتی ادامه دارد و خیلی که ما شاهد هستیم عین حال در شهر دوشنبه یک چورابینی فرهنگی و فراغتی بهر بالید خاطری مردم عزیز کشورمون برپا شده ایستاده است و مردم با یک روحیه بالیده در این جشن عین حال شرکت ورزیده ایستادند و ما شهروندان جمهوری تاجیکستان می‌بالیم از آن که در این فضای تنجی و امانی صلح و ثبات عمر به سر میبریم و فعالیت آسایشته داریم. مردم تاجیک با یک روحیه بلند با یک اقبال بلند جشن 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان را قید کرده ایستادند. دوشنبه ما چخیل زیبا گردیده است. از آن جمله چخیل بینوهای بلند آشیانه، مکتب‌های زمانوی، کودکستان‌های زمانوی شرایط مهیا کرده است. ما اولا مینداری خش را به اساسگذاری صلح و وحدت ملی محترم جناب عالی امالی رحمان بیان میکنیم که چنین شرایط فراهم را برای ما مردم تاجیک فرا آورده است. ما شکرگزار از آن هستیم که امروز در وطن ما در تاجیکستان عزیز ما صلح و وحدت پایدار است. 30 سالگی استقلالیت بزرگ برای خلق عزیز، برای هموطنان عزیزم مبارک باشد. تمام ملت تاجیک 9 سپتامبر شاهد آن بود که در نوروزگاه پایتخت نمایش ادانه بخشیده به 30 سالگی روز استقلالیت بزرگ تاجیکان برقرار شد و آن از آن شهادت می‌دهد که امروز تاجیکستان در قطار دولت‌های پیشرفته جهان برابر شده نمایش ادانه طریق تکنولوژی معاصر به تمام جهانیان نشان داده شد که این باعث افتخار تمام تاجیک و تاجیکستانی می باشد. امروز پایتخت ما تاجیکان به شهری گلها مبدل شده است. برای همین تمام کوچه و خیابان‌های پایتخت را تماما ما نمی‌شناسیم، تماما دیگرگون شده است و ما ساکنان پایتخت و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی منتداری خود را بیان میکنیم. ما جوانان شکرانه از استقلالیت دولتمان میکنیم. شکرانه میکنیم که چنین دولتی صاحب استقلال داریم. شکرانه میکنیم که چنین پیشوای معظم داریم که امروز ما جوانان میتوانیم در کوچه های شهر آزادانه سیر و گشت نماییم و امروز در این چهاره‌بینی ما همه جوانان اشتراک نموده با سر بلند از این زیبایی و منظره های دولتمان حلاوت میبریم. امروز شهر دوشنبه عزیزی ما بسیار آباد و زیبا گردیده. ما جوانان از این افتخار میکنیم و فخر میکنیم در چنین شهر آباد و زیبا، در چنین دولت آباد زندگی میکنیم و در چنین چهاره‌بینی های با شکوه اشتراک مینماییم. در این طول سالهای استقلالیت که ما دیده ایستاده‌ایم خیلی و خیلی پیشروی ها دیده می شود. از جمله چنین باغ‌های زیبا، چنین جای نشستگاه ها برای سیر و گشت شهروندان و ساکنان شهر دوشنبه و این چنین تکنولوژی پیشرفته در جشن 30 سالگی استقلالیت تماشا کردیم و خیلی از آن لذت بردیم.